Бүгін сақасыргер үлеләбіде ағыз сыл болбыты Япония Bridgestone ден компанияда массына рехинетін тұрғытан көрді. Манна рехине түхі қалтар ярын, тормығы түхі тұтарын бері беркеләділер. Местедеттен беге корреспондент Павел Никифоров бұғы қолбонары Павел Дорабы рехинені тұрғыту. Елизавета Дорова билеген мен бу Кангалас Урутан сайдер территориятыгар бар бу манна болана 12 гектар енне тустак полигонна. Бу полигонга бу кеннебе када косурдак тиен массына янырын калыктар ярын бартын тургутан көрөлдөр. Билеген бола мен аттыр бу Volkswagen массына егер Япония солор. Bridgestone лохан компанияттан кини келен бу массына көлүһетин тургутан көрөһөжалар. Бу көлүһеле аттыгар атты бар боллагана Иван Иванович Ноев тем был полигон салаячта директор трокентан иде бу бүгүн тургута хаҗы бу сүрүн сыла тугу ян көрдөкөна тугу бу тымныга беребек калибиди. Үтөгүнөн сакам хелин олоктоктор бу 12 гектарга 2 сылын 2 испытаниятын оңор хөйдер. Оны улус сөбүлүр. Бу Канада, Америка курдук, Новая Зеландия курдук директортен итагахы огосо хорок моментага ордуктаганы ден кинесен алыр. Бетин прибордорунан чиңнен бу давлениятын кемейден, онна бу карбыт төһөдөрүнүн бартын тургутан көрөр. Ол курдук же бу биге полигонмут бу төгүрүк билен төһөбүттерин курдук. Төгүрүк эргимтетигер километр ага 100 метрле ахирге агуон 100 метр скоростта раханы эргимтелер повороттар игнар хиддердах ол требованияны бартан оголон турар госбухитнан бу көлүһө кайдак кенен игнери хирге аяннырын кене кайдак кенен элерин онна кайдак кене сеплясе болон бу трассага харга муска быйыл кене 400 метрле трасса отурбута ол мустак трасса утер кене олос дугуя хатагалата бу тугум шиналарын бартын беребекелете. Онон ти барта тургутуна хар бәбит бу пилоттар бу суападдар бу дүйөренеллер барта кенегаскелях жала. Лиза Павел Итенеринен мақтанабын, сынатабын бәсбәске бериделәгін Павел Никифоров қолбаны сырытты.